clear tu te chibai le vekule tuntum kan video a chuan Mizoram Sarkar Local Administration Department waya State Program Management Unit SMPU le District Program Management Unit DPMU Hnaruak til thei chungchang kan en ho le don ani Hnaruak tele post ruak zat posting na hmun turte han en masaila State Coordinator E-Governance post pakhat arwaka State Coordinator Finance and Account post pakhat arwaka MIS Coordinator post pakhat District Program Manager post pakhat khozola posting anidona District Coordinator E-Governance post pali Kolasip Champhai Mamitle Longtlaya te posting anidona Technical Assistant cum Data Entry Operator post Pathum Lunglei khozole Mami District te posting anidona ni lo chungchang han en leila State Coordinator E-Governance kha thlakata singa sangruk leza fixed pay anidona State Coordinator Finance and Account thlakata singa sangruk leza fixed anidona MIS Coordinator singthum sangwa leza District Program Manager singthum sangwa leza District Coordinator E-Governance kha thlakata singni sangwa leza ni anhlodona Technical Assistant cum Data Entry Operator khan thlakata singni sangkhat leza sari anhlodona ni deal tura thiamna nei ngai te hanen leila State Coordinator E-Governance na deal tur chuan Master Degree in Computer Science MO MCA MO thiamna nei ngaya State Coordinator Finance and Account na deal tur chuan MCom with Computer Certificate nei telangaya MIS Coordinator na deal tur chuan Graduate or above in Computer Science or BTech khatyang thiamna khan nei ngaya District Program Manager na deal tur chuan Graduate or above in Computer Science MO Social Science MO Management with Computer Certificate nei tel angaya ni District Coordinator E-Governance na deal tur chuan Graduate or above in Computer Science MO BCA MO BE BTech MO Social Science with Computer Certificate thiamna nei angaya Technical Assistant cum Data Entry Operator na deal tur chuan Class 12 HSSLC le achunglam Computer Certificate nei telin til thei ani don ani thiamna nei ngai te a hianin du tu sama chuan working experience anna post related field experience lo nei to te chu du sak big desirable ani don ni details chu advertisement lama khanin chiang takin na inziaka kan lo bi chiang don nia kan hre tur chu experience nei khelo te tan po he na hi adil thei vek don ani selection process an en leila Local Administration Department waya Hnaruak kan soitak te kha contract basis kum khachunga tan lak phot ani dona performance azrin le project omdana zrin po sezel thayani dona ni selection process po hi alandana chuan purely merit base atanga select turani mela written exam om melawani amai ro chu written exam kha an conduct thut thai mai thai bokani official tu chuak website ta le kan mobile number ate khan kan lo ngai event thin don nia deal dan tur han en leila deal na form te hi Directorate of Local Administration Department Aizola le DLAO Office District tina le LADC ate LAO Office alak chu thei don ani tin online atangin department website lad.mizoram.gov.in atangin athlonin a download thei don bokani form le advertisement download theina link chu hemi video description a hianin kada a kan lo en chiang mai don nia deal na form a hianin personal information ming address mobile number email katyang chi kha oma education certificate fill up tur om le a chumi zo chuanin post na kan apply ming zia turani a posting na district ming kha na ming kan zia na a khanin bracketin zia lan turani na tho nei lai kan ni chuanin are you currently employed ti a hiani yes kan tikanga kan nei lo ni chuanin no kan da mai don ni kan experience post details kan tiang chi te po kan fill up don ani ato bera hianin skills kan nei na post kan dil na thlop tura thiam na bi kan nei te kha kan tar lang don ani SPMU hnuaia na dil na form hi curriculum vitae computer certificate le education certificate tenen Director Local Administration Department a thale March ni kwa thleng submit thai ani don ani tin DPMU hnuaia na dil tu chuan
kan dil na form tele documents paimo te chu district tina district local administration LAD kan ti office a te thau khanin thelu tur ani donani last date chu March ni kwa tho ani donani Mizorama computer zirna hlunber kumsom ni chuang computer zirna local puito na fingertips computer academy chuan kumsa ni le som ni le pathum session tharatan admission ahong le tranta a sorkara le mimala izona tlaka zir chuak mithanem tak annei toni government approved institute MSCTE Mizoram State Council for Technical Education waya affiliate thlap anni bokani computer course rang diploma in computer application DCA 6-month course certificate in computer application CCA 3 to 6-month course paka mani duang ang course zir theina alom chewani class timing hi zing lam da rukatranga zan lam dar sari inkar ani a admission hi a free ani kumsang ni le somni pani khan batch 1 pass percentage 98 lai an nei theni admission ti du le khrichiang du te tan fingertips computer academy Peter Street School Puikon Aizol contact number 8258077409 8837358519 8131060773 8575178464 email fingertips199@gmail.com ate zofia thaireng anni e